tātou ri whaola Yesu Keriso, e toi whātaro whātuai le nei tū la tai au, se tasi whai neo whaopoponga o le tātou pokalame o le Maleifo mai program le nei, aso lua, le aso matango fie, le aso na whaero tātou ri whaola, tāro whalava, tāro whalava. O te fia foi whātaro whātu, I leo mātou lua le nei tai au, le sunga ia Marsha, tāro whalava Marsha? Talofa lava, Taiao Manuia Darren. Greetings and talofa lava to each and every one of you who are able to join in our podcast this morning. Ia, malo lava le soifua malelangi mama. Whaftaili ali o mawhaina toi taitai na mailo o tau soifua. Ia, ai whapeso mato wola le ni Taiao. Malo lava soifua malelangi mama. Ua usu rau whaingaruenga. Usu foi whanau a onga. Se mea matango fie lea wa ore vai aso nei. Ore vai aso muri le nei o awa onga o le tatou lau mua Marsha. Sauli le lava. Beona sila fia le te leonisi. This is the last week of school, as in times for assignment, to keep up your assignments. O le whauma meo mana o mia. Ia aile ngata leo le whatautaina o tatou revisions. Ia masao niune tuai mo inga whai ufo o le nei semester. O nofo sila fia na malu latu nuu lo whapea na whafonga mai moa mai le nei tu la I lungo tatou upenga te whailangi, lungo tatou Facebook page, me se foi lungo tatou YouTube. O whea lava se tawhalalangi ro whapea ona e mai moa mai ai, mai whafonga mai ai. Tāro whalava, whawhetai lango mai, whawhetai lava ro sila mai moa mai le aso. Pe whai na whai atu te meo sola, o le wea na full whanik, week 14 ngei o le tatou university, I le tatou wholaunga, whaalea awa onga. Susa o le vai aso nei, o lo wha ngā solo ia final assessments. Marsha. Saolele lava, ia. Sili aile vele nei taimi, you know, to look at anything that you are lacking at the same time. Ia, mata mawhai atili e whaisisuinga le manu le lava le taimi. You have about like 4 more days to go. Yeah, and then, you know, sit the final examination and determine ia pe mause ai o le nei tausanga pe le ai. Aua o wasenga muri foi o aso taitasi to toe na mata mai lava le aso na nafi a mata o whera aso nei wha ngā solo atu rasi wharaile o wasenga muri ia whaapea la o oe na te nau maroro no sai a whaapea foi ia na te sila fia I roi oe le alo mat whanau lo iei se mata upu o lo iei se vaenga whanale o tau whale tonu e lo sao niu ni ngātu isu enga tevi neo lo walu taranoa mai Whain taro sanga I o tō whaia. O ngā pei foi on tā ua I tēnō pokarai mō tua nai. O sunga tamai tai mali whaia o ngā. O la tōwi o lo ngā whamale. Whe sosoani. Le ngata sosoani a le o atile. Aua te whewhi. E te aru taranoa. I pei e se fofuanga whaanga le mwhainga whai. Awa e ei lava ia inga. E ia tūlanga e whai on tātou whaia. Ine mwhai ona maua le awha. Ina I sa ili permanui o tātou alam whanau. Marsha te lole ia foia. Le vason tu nai atu sa fa pe na lo tu fio tripa. Se ye fam tala mai pe a me si to wasi singa I pure onu. Ja, whaftai lava mo le amanoa ia sa le lava o le mato course e ta ua o le in-depth study of the Samoan language sa whatautaile le mato whaiva o le whionga ia Taiao ia o le nei masenga sa whapeona o atu I sa vai, sa whaile malanga ta amilo ale mato wasenga e asia tua I tatou mataanga manisi fo o tourist sites ia o le whapeona ta ina inisi te leo, you know, historical sites, yeah, they are very important history for our people. Le ngata ilea o le mato final assessment sa whapeona o le whaatautaina leo o le court case. Yeah, e se fo'i se whaalongona fo'i na mato we were able to experience from this court case assessment. Yeah, sa testai fo'i mato po le ale vave o le mawhauwhau, po le fo'i le vave e mawhaiuna tato respond atu ai I so se fesili lava tu mai I le whamasino. So it challenges us to think our minds. It also helps us to think and analyze things very critically. Ma ia lua ia te tau o nā ngā I tonu I le whawhesili. Ai awa lava ni, you know, don't beat around the bush. Ia wa o le tele ale nā o le lave, o le tele foi nā o le o nā whaingata o nā talina o le fesili pe a mana o mia le talisao.
But it was a fun experience. And me matango female mata ino le mato field trip nei ona. It was a mixed group of people. Sa iai lava ia tama matutua matina matutua foi. O e sa whaaululu ai le mato whainga malanga sei pa ia lava I mato le tupulanga talavou. So we felt, it's good to have them be part of our journey. And it's also a challenge for our people. Like ele avielo mato mala le afapeona, thinking that you cannot be educated and continue to learn. Yeah, well, I tell you, my inspiration on that day was one of my class mates. He's a 68-year-old person. Lafionga ya tangalo Godinet. He works for the Samoa Airways, and I'm very blessed to have the honor to have him as our classmate. If I saw my yeah, we have gained a lot of understanding also for ile loto ole winga for ole na mafo na tau avele mata upu ya pafta ile le wo mafayo na fai we for ile ne course ya ma e foi o tali mai le moti uponu ne man wi o mai mato Tango fiel sa noanga mat fa sol tama ta ya masha mo no fosila fiel tatu tulu o sunga ya masha lo fa peona avelo na failunga o le postgraduate diploma in development studies sa le lava e pe fe sa no masha o lo yai fo inisi fe o tatu matua o lo fa peona fa inga luenga fo ia ala fa tua ma o le va no e to ya to o mai to sa I manuiam to su atu se si poto sala o le si foi tu langa pena sa no mai le si mea matango fie pe mata ina fo I sa fa peona tatu mo mawina e fa unga le mai atu fa unga le mai atu na sa no ai tatu matua fa pe tanga ta fa matutua lo tino mai pe e mai a onga le la peona o te ta tono o o pose lilo le fa unga le fionga minister na so yes very true mata ina fo ina na fo fa unga ya pe le mesile na education is an ongoing process. It's never too late to be educated, Awa e lava tala whana le pena sa no fo ia o le awa onga so uma na e fa na uma ia se turo tai au o e a onga e ngata te a onga I le whare a onga ai te toi fo ia tu fo I o matua o e a onga lava o e a onga lava o nisi o vaenga o lo whapea ana tupu tono tatu lau mua ni I le vai aso antono ne whatu o le vaenga o TVET e o wharal mato certificate to tourism and hospitality le for le diploma tourism, diploma office management. O tuata mai te whailato work experience. Okay. O le aso nafi sa whapea ona o ato I alom whanau tausanga lua o tausanga whaiu. E o tua mtanga ruenga. Mtanga ruenga o malo, a me se isi o whaiwhainga ruenga. E whaila whaatino lato work experience. Alo vai aso slai no tua. Whapea ona o e whain mātou vaenga le certificate 2 in tourism and hospitality. So, o se vaenga lea matoma moli tamaiti. Matoma moli ia tamaiti o I whainga ruenga. O se vaenga lea matango fie fo ia matou ia vai. Awa pe o tausanga a toa le ta pena toa ia lom whanau. Lea lao le a o tu e whaatino. Lea la o tu e whaatino la to work experience lea. Mo le whawa yaso. That is great. Ma lo lava le tau team ia I lea fo I tūlanga. Ma nai fo I lea whaka ia le finally if I lo le tamaiti te aonga as long as lo ia le experience e mawhaiona ul whalia tulu so se matanga luenga start on the job. I mean not immediately get into the work but ele le wha masani I me te tau na whai ia ele umai whawa le whai le whainga le whaatau taina o le ngā luenga. But yes, well done to your team for putting this initiative. Wa ora lo TVET matou vaenga le TVET pe whainga masani lava lea o tausanga matou. Ai mai se foi la tausanga lua le pol tausanga whai u leo kako vaenga le diplomas. E o lato vaenga tu. O isi tamati isi along whanau le watu lato work experience. E o watu ma maua e lato ngā luenga. Ma maua e lato ngā luenga. Ai o le lui foi le nana ave matou along whanau. Ngā lue whamaoni, ngā lue marosi. Au se au le whea whai. Au whera le whai, au le fia. Te tama, wanga le whinga ngā ngofa ko o ofisa ai le anu I whafoi whainga luenga. Awa mea umana e au tiro atu ai pe tangtanga e toi le pūlenga o le whare whainga luenga re te iai.
Sa ole lava le saunanga ila tulanga. I have one friend who has that inspiring story. And for instance, Jacopo, Jacob was part of a working experience, and because ole tino male whaamaoni fo ile whatautaina o le ngaluenga sa mawhai ona you know, whaamanuaina Jakey le tūlanga le wai tamine. And it's fun to work with people with such a background like this, you know. It boosts others to continue to be good. And matama whai atili e o lawai iso se tūlanga e whaamanuaina ai. Pātoi fwoi whaamalo le tō wāhenga, le tō pitola au le sunga le tai po le tō whātonu le sunga ia sua. Ia me se fwoi ia na sui lango le sunga ia whaute. Ia me se fwoi le tō wāhenga, malo lava no sai. Le wāhenga le o ngawha ma le whaatamilo ngā le tātou tupe mo le whaatau tātou se leni I to tono tātou la mua. Marsha le si tūlanga tā ua lo whapea ona fia whailo atu tātou pokaraminita e au tātou surveys. Tātou surveys ia vaenga Melissa, vaenga Academic Quality Unit. Yes. Pe ua nofo sila fia foi tātou alam whanau, e tātou tamai forms ngā la iti. Le whapea ona tu whaina atu. Marsha? Okay. Yes. So just a kind reminder to everyone, especially us students. Yes. We highly encourage you to please take this survey. There is a portal online and whaiona fill out le tatou form lai lunga le online pe afa pe e ngalo pe le whaia fo le evaluation I to tonu o le potua o ngale whaonga le hard copy. Please keep in your mind that one paper or one survey is for one course only, not one paper for all your courses. This itself is confidential. We do not have the rights to know who your person is, but all we need from you is your feedback on how has your journey been with the lecturers po e na whatautaina lau le course po na matau pusa e tau aweina ole nau tainga ale matanga luenga nei ma le university atua mato te whia au sa ili po o are we delivering the best service for you? Are you satisfied with the requirement of your course? Are you able to attain what you are looking for? Na tawalai o na mafuai o na e sau e te au sa ili university ne ia ana o sina whamanatu ati lava. We do have dates whapeona close ai le tato survey, but we will keep you posted of anything else. But please do kindly give us your feedback by filling out that form. But if any questions you want to ask about this form, then do give us a call or message us on our Facebook page. We'll be able to help you out. O le aso wharele nei, e whaangata I tatou forms I le whapea tu whaina atu I tono tatou potua onga. Leo atua ia tatou sungai administrative assistants po tatou AAs, ma tatou secretaries. Le whapea na watu I potua onga, whai rato surveys ngā. O le aso wharele nei whaangata ai, a whapea whai o whafonga mai sungai tamaita I alim whai a onga. O le tatou survey whai uina le aso wharele nei, ma le tatou online survey pe whiu tano ai Marsha, whatua whaangata I le aso se furu ma le iwa November. Lunga le tatou muro page. Lunga tatou muro page. So mantua. Whapere I whatu muina lau form I o atus whaere I whatu muina. Lai awa ngoa lunga tatou muro. Whapeha ona whailau survey lea. O se wahenga pito silion tāua. E se tāua nei wahenga peun sau no Marsha. Ona mole alu I luma. E le whapea mō oi. Au tatou tukuranga lalo wahua o whapea ona mulmul tai mai. O le whainga, se whainga lea mo le tatou university. Ina ia tamu whai e fu I evaluate pe sue. I si whainga I le ngate le tatou environments, le tatou sio manga whaale awa onga. Ia me se fu I sunga tamai tai mali whai a onga Marsha. Ia sa le lava ia whai o le taupito la au whanawa onga I le tama whai atili ina ia, you know, keep up to your required grades in order to pass. Ia ai le ngata whaile. O le pito la au fo ia whai a onga I le tama whai ati. Na e ma whai le ia le o lawa o ina ia manuia whanau. It's all about working hand in hand to provide the best for both parties. And, you know,
And what a joy it is to see later on, e te whāu pe, be successful later on. Nāri. Yep. So, manatua lo evaluation form na e whaatinoina le tomta upu tai tasi. E tato vaenga leo Melissa, masiona ia au whenga ruenga i tato academic quality unit malo la. Lesi tūlanga Marsha Ta Awards fia tau tala tuan. O nei tai au matu tata noi mana i tato cleaners. Okay. Tato cleaners la loi o le Oceanside. Ua latou, ua mai latou atunga lunga. Se latou wa ia tarasanga vai vai. Tato alam whanau. Ua whaapea ua matau na o turola vatai au. Matau na o ta lepe whai toto o potu. Awa manofo sila fio tato mātua me se whafonga mai o tato au mai moa. O le teimine, o tera o tato potua o ngā o a matau na loka. Lo tā pena mo tato suenga. Tato suenga. Ai me sei foi, o tele na le eini vasenga. Tele na le eini vasenga e whaatino inu tonu tato potua au ngā. Ie la ngona i lava le loto whaanoa noa. La ngona i lava le tato loto whaanoa noa whai me la tau o mantua tato whai toa pe alumingi e pe plastic. Yes. E la mate o ata. I o atu tu rau lava tai au ka ki o aka e kakala poku a onga o isi whai toa lau papa pe ua o vangi se tu rau lava. Yep, sa o le lava le sa noanga. Ia mātua ni whapea ani o no se sia wala. E leo ia te ima ua le ia tatau ea o tau ina ilo walo ai a watu whaafautuanga i o au tawha o oile matua se i tangtanga i ani i lo walo ia se i whangamale tatau o ase ta lea onga e le whai ngofie e le tau ngofie fo ilo na sa i linga ia masalo fo i nei te fo i o whapea ua tangata pili a onga al whanau ia o pili a onga lava ia lo whapea na whaonga e toi atia ai ia mwhaalile ia inga luenga whai ala university. But yes, whatever there is, please, parents, we urge for your assistance to help us solve such a matter. O se watu whawhatuanga lea tato pokala me nei tai au, tato alam whanau, tau tua nā lo lau mua, tau tua nā lo university, tau tua nā tato meto tino, awa e rena meto tino mo oi, pe when whai atu, meto tino fo i mo e, o whapea ona sa unim tā pena mai, e hau tau wina tono tato rau mua. Ai Marsha, o rea wawai fo tā pokalame, nisi nei o whasisilanga ma whaafifianga, so e whewhiloi wawai fo tātou pokalame, on tō tariu mai lea, o uma na sau nia le tātou tō po tātou mālo whaalolongia le nei tai au, e sau fo i whaasoa mai le so sialo i hapeo nei a te ia. Ai, tō tariu mai lo pokalame, pē mai e whasisilanga nei. O le ula tapa ai no whanga whai tele. E awhi ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngaosi ai tapa. E tu sai ma wha maunga al whala potopotonga al toi fomalo loina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se mafua mai. I le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula. E matua afia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo tapa. E matua whaina e le soifua malolo ina o le pepea o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka,
A fia ai fofonga ma le vaai. E te oti le tapaa. Tu nei loa le ulo ulo tapaa. Fai se suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e te lei ulu whale i lotoa. E te tau lava ona fulumau lima. O lo ia i lava se te pua uma ona saunia. E a ona mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo e tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ni mama, whasau i ngai leona. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Vai se swinga manuia. Step for my life. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni. Tau ma fa ole nua nua. Fruits, pe vegetables, sa se lua. Whaanga yo mai lotino. Lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba. Mole soi pua ma lolo. Ina kakau ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama. Ufi mau kengi, amo sa salapa. Maanga yo ole sile se bebesi. Wha mai uma uwale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau lapa le mea ama ka feel. Yeah, I bet I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Vai se swinga manuia. Step for my life. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata. O suinga lelei. E a mata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life.
talofa lava malo le soifua ma le lange mama se fo i whapoponga le tato polo kalame o le maleifua mai le ni tai au. Ia o le ni tai au tato whatasi ai ia ma tai au Dr. Matthew Tautunu o le fo mai o le tō whamanino i le vaenga o le Center for Samoan Studies. Talofa lau fionga tai au malo le soifua. Talofa lava masia malo fo i soifua ma lange ma ni tai au fo. Malo lava. Wa ia tua pe wa e tau maua le flu. Ia, o lea lava, ua whai fo i sina whatamala i le weekend, ia ua fwai o na wha mai fo i le nei tai au. Whai ma alo ese ma ni teimi wa tori a le pula wa. Whai le pula wa tori le moto. Tau whai te nei vai teimi o soifuanga vela la ma le pese o le wha mai. Ia, sa le lava e pole sunga ia lo iai lava whala o lo whapeona, ia. Se so sonia fo ia te fa fo sia le malo si ai hui le ata al sao ile mata le le pusai ma le tapo lo kala mele nei tai au le afa peona a fa so atu fo ile afionga ia tai au I winga I se tasi fo I polo kalame e se fo le ta ua I te tonu fo I o le University of Samoa o ta ua o le Measina Conference lau fionga tai au si ia se e fa popula pe fa so fo po la fo ia le fa moe po a fia fo le aso le a fa tau tai ai ia le tato fa moe le nei oi male sila fio nisi ia o la fionga ia tai au o le o lo fai matai tai po le chairperson fo o le tato Measina Conference ia o le a fa peona fa so atu ai fo nisi fo o tapena penanga a wa fo ni no fo sila fia o e fo o le a fa peona fai matoto o le aso la fa peona representia nisi fo o lato pepa ia po ala fo ia tape penanga o komiti o le alo tu ia. Ia whaftai Marcia lau sunga foi o lo avea ma fonga po kalame ni tu la tai au. Ia whatalo whatu le tapu inga mamalu si o tatu atunu. Le ngata foi o I Samoa nei ia ma se foi o atunu mau. Ia o svali mai foi nei tu la tai au e whaaso atu ma whaalau ilo atu ia le fontanga whaavau malo tatu universite pe lo fufuina. U whainua inga o le Measina Research Conference. O le Beunsila Fia o le talfasolo pito ai o le fontanga nei. Ia o le fontanga lona valu. Fontanga lona valu le nei le Measina u whai ana whaatau tai ar tau sanga I lua hafe lua tasi. Sa Silvia a mai le Measina Conference ona so o lea e vai le lua tau sanga ona so o lea ma le Samoa Conference. Ia peita iane o le tau sanga le ante nei le na whai ele tatou fontanga fo ile ta ua o lea fo ine. O le Research Forum. O lea laua iei le manatu. O lea ua tu umai ai loa tatou fontanga le nei whaavau malo. I le tausanga nei lua o lua tas. Le fontanga whaavau malo. Le u whaino inga o le Measina Research Conference. Lea la o le whaatautai ai le vai aso fau. I le aso tofi ma le aso wharaile le vai aso fau. I le aso luasfu ma le valo ma luasfu ma le iwo le masi nei. Topa. Lea la ua fuafua e whaatautai ai le fontanga nei. O le fontanga le nei. O le ngata e lua vaenga ta ua o le whatinoina le fontanga le nei. O le whai ia folasanga fo e whai vaenga. Po o le panel discussions. Ia ma le forsanga fo ile le tangata taito tas. Individual presenters fo ile le whaalau iloa ai. Ia le lato to mai fo I ma le lato wanga wa. Ai mai se o le taunu unga o lato susuenga sa whaatino I mata upu e fito I tonu. Ia ilo na tau malamana maanga. O lea lai tatala le avanoa I tato fontanga whaavao maalole ne. E le ngata o tangata mai fafo. Ia e whaapea fo I tangata o tato watunu. O lea fo I lewa ua mawhai o na tapena ina fo I le tato vaenga o le ICT ma le multimedia. Ia le vaenga le awina tu sa o atu tato fontanga le nei I atunu I fafu. Whaonga ai le Zoom. Po o le au nanga whaaten konolosi whanei o na bōlena. E whaonga ai le Zoom. E mawhai ei o na whaasoa mai I la tau o I atunu I fafu. Ia mwhai foi o na whaasoa atu I tātou inei. Ai mai moa mata mai ei la tau I fafu. Pi o le nganga fo ila na o le tātou fontanga le nei. E le ngata le whaasoa tātou I nei Samoa. Ai whapena fo I ma le whaasoa mai e tangata lai fafu. E mawhai o na sila iei ia tātou I Samoa nei. Okay. Ma lo lava tai au sa no.
pe yese registration fee mo le Ia, tapananga mua au le tali anga i le lestala. O le theme mo le conference le tausanga ni, whaingoinga. O le enhancing Samoan resilience during the pandemic. Pe e tala noa ina, o le autu wai al fontanga pe te tilo foi anga i po o afianga me uma foi le wa afia ia tatu wa sio manga ese ma bainga lava. Ona o le afianga o fa mai. Ia tatu tu ma tatu anga nu o le femalanga inga tangata o tu tau turisi o le tamau ainga o le tu nu o le soifua manoloina o per tulanga na o tilu e foi le i vainga umana. Le tau la ia i tatu wa le tatu manu lauti le o le tatu theme le enhancing Samoan resilience during the pandemic. Le foi la titilo foi le e tapena foi la tangata taito tasima fa aso to tele ia ala to folasanga pola to presentations e fua anga i themes ia wa themes there ia ma meu sub themes ia wa tapena ia tato fontanga le ala pe falling mai ila utility o le tato fa aso il fontanga fa ava malole ni o le whaasoa lautele. It's a multidiscipline discussion so idea. Le la au mai i le taimi e whai ala tō fōsanga SS. Ia e mai se whai o le panel discussions e la whai. A vaenga ta itasi whai pe na i le panel na soi fua malolo ina o le vaenga le straws ma telewisi vaenga le am whai un whaasoa. A mai se o le whaasoa tangata tai tō tasi. Ia la tō whai su enga. I le nei vai tau onga. O pui ngā o tātua. Sanga le mule tu. Nung pui ngā o langi mai wha mai. Ai o le stala po le registration. E limas futala. Limas futala Samoa. Ia, limas futala Amerika. Fo imo tangata mai fafu. Le am whai una le stala mai le tātua fontanga. Ia, o le nā le stala. Ia, whai una maua fua ai lau stationery. Lau atu. Ia, o le packets nga i e tutongu le penny, o le api, o le whangwai. Ia o te o le registration fana lima sultala e mo waila e toru ainga o le morning tea o le lunch ma le afternoon tea ma ia so ia lua fono ia pe fo fa le ala e a foi ni la titilo vai to ata mo fie o tato registration fee le ona o le nganga foi le ina ia fai na i le ta ua nei me o me ai ma nei o le nganga pito i sirion ta ia uma elefontanga fa va ma lole wa lele ngongo masia nei wa moa se mea o ngā tātou ele ngata lau tātou whānau ia ai whaapea fo i matangata ese fo i ole am whaiana whaasua e maua mai eisau malama maanga masou i loa i le filosofia fo i a lea tangata o le a whaasua mai i le a fo i le autu sa whaapea na ona whaatino i langa suenga po lana sa i le ling nana research sa le lava mana i le whaasua paptai tai au mana i fo i a le theme o whapeona tuina mai. E mo e lava i o nā so sa whawhaingofia mea uma a ole i o mai le pandemic. A le taimi nei ua tele lava whawhaingata. Yes, and it's very hard e adapt ai le tele o tangata ni una po. Ia, sa tele lava ina whamoe i you know, whemalanga ai. Going from one country to another i ale nei ua whaonga lava i le ala teknolosi e mawhai e ona whelongo na i ai pe pe whaatautai ele te longa luenga. Ai malo lava whawhitai for this theme. It is very important. E ese fo le tāua e mawhai fo ina tatala mai ele whaasoa fo i o e o le whapeona whaasoa fo i se pepa ua lato mawhai ona tau awe ina le nei tausanga. Yes, very true. But so far tai au wa yaini si ua mawhai ona register le nei taimi. O le taimi nei e la tau o le stala ua whaasu ma le walu tatou abstract si ua whao o mai committee pe o tilfia o nei le tula suma lua o lea o le a whai e loa le porkalami whai it's a final program mo le a foi nei mo le tapenanga o tatou fontanga le ua sisi na mai ua utau ni maina porkalami o lea la e tamu whai foi le o le toa tele lea la e tamu whai tatou a committee e tapena foi le fa parallel sessions le ala fa nga ita to potu va nga foi le D201 ma le D1 ma theater rooms la fa nga nai fa mo o committee le ina ia mafai ona tofu sia uma ia le au fa so ia mafai foi na le ona nga e tanga tai po fea lava le au tu o la na te lua ia lona fia nga ma lona malo sia nga mafai ona alu fa longo ma
ma whanongongo fo il forsanga na. Ia, o le pe o le nganga na le puti tilo tu ina ua ai atu wa faso mal valu tatou pepa ia wa iai. Ale au fai pepa. SMA tatou keynote speaker se to alua. Ia, se taimi ona o atu la ia leo tatou faso ai tatou polkalami. Ai pe o le au faina i latou ua mawhai anu tu ina mai a latou au tu mana tu forsanga e fia faso fo tatou fontanga fa va malo. O matua fai as to tele. Sa mana tu foi lele a mawar to luas forma lima umana ia te. A mena utiti lo. Fast forma le var. O ia tangia le nau tele o skola sa. O tangata ia fai faso. Le nau tele ina ia faso o la to mai ma la to ngaba. Ia mai se foi le vaenga le group discussions le fai. Ina ia mawhai o na faso atu le la to mai ma la to ngaba. I ala tu su enga foi ai mai se lava ile nei vai tau o le a fia tatou ia pui ngor fa mai le ala o se la ngona mita foi le te o te fono le foi o le komiti le nei ina ua titiro atu ile vai aso lente nei o matuato tele ila fai tau o matuato tele ila tu fia faso ele ngata la ila to o lo sa moni ai fa pe na foi mala to ia tu mau la me fai no faso mai New Zealand mo fai no faso mai Australia ia university nei fafu faso mai tatu conference le nei man tu fo i masha ole fono le nei sa alu sa fa nga na ole ngana sa mo ai fa te te ai peita yani ole ua foi nei ua le fa tu wina sa mo conference ne na fa nga ile ngana fa petani ole hala ua fa nga umanga na lua ile il fontanga nei ua fa nga la va ile tatu ngana sa mo malengana fa petani mo ila to fo ile lava le man lama mar tau tala ngana fa ngana sa mo le ala ua tadia umanga na lua ole lava le ngana e afongi fina ngalo le fai pepa la tau ia po le tangata le afai ana forsa e fai ua matuana na ia tele ina pe folinga ma o le fono tanga e su i fe filoi lona fa tau taia ai atonu ole susua fo i lea ma le susu i o tatou fono tanga le o le fa nga ina o tatou ngana e lua pe o le ngana na ma le fa moi na o le tatou conference ina ia mafai ona fa safua atu le nei o ama le nei tama o ainga o lo fa pe na ona yai to mai manga va fo io tangata su fa ala po tonga ia fa ala to pepa fo i group discussion ina ia mafai ona mala mai le mamalu le tunu ia ato fo i ma alon fa na wala sa mo pe o se fa mala tunu le si vaenga a se taimi ta o atu por kala ia male fa io ila to fa pe na ona tu ina mai ala to abstracts pe ona ia ta pe na ngota tu fono Faftai le fasoa faftai matango fia le faalongo le to atele o lo fia fa o lo fa peona fia awai mai le fono tanga le nei e se fo ile matango fia le faalongo ia how le nau ta yo tangata ina ia faso fo ilo lato langona po ni lato manatu e ta wala lava ile theme le tasi especially ile tulanga o lo pangati nei ile lalo langi ya malo lava ile to wainga mo le tulanga peona e taua lima sfulta la ia le registration ata iau. So will this come through our tawalatu le NUS Finance pe una o tu atu to committee fa tautaia? Ia o ia foi ni o le tulanga ia le bestala o le tatu committee la ile sui o le finance ton o me ia tau tu per tatu university ita o tu lava le pitola aula al tatu finance a foi ni me mana o ia tatu committee mal fon ia etapa tu ai o le foi na le mol fa nga solonga mal tau sia o tatu se len so tatu o le Salo taimi ate o tu pokalame ia o le taimi na fai non ta fai lo atu le de buying of le invest e fai ele le stala le venue registration male pokalame fa pena ia male buying male taimi ama taile le sta oh ia pa taimi le fa so nisi nao me o lo fa pena fa mata la tu ile tato au mai moa ia tunu mafa pe sa mo nei pe afa o tapena penanga i titi lava ia mo le tato fa mo o le Measina conference ia apanga tayau. Shall we go straight into our program? Ia o le atau sa o le pokalame ia mo mai mo mai sa mo mai fa no mai foi ila to o le pokalame nei o le tato wa fontang fa va ma lo na valu le Measina sa mo o fa tau tai ni investe o sa mo le papa ngala campus o le aso mua tatu conference o le aso luas fun mal valu o topa o le stofio le vayaso le wa ia le fa moe o le fitua nga ile afol valu
o le teimine na e whaatautai ai le awa o le whiloa inga. E te tau ana iei umalamba ia sui usfono ia ma i lātou fo i a wai le panel discussion. E a fio mai ia o le avanoa le o le komite ma le University of Samoa. E whaawhiloa iei fo i ala le awa o le whiloa inga. Mantua fo i masia o le tari malo mua na Samoa o le awa o le whiloa inga. Ma he alo le awa o le whiloa inga ia ona o le teimi lea e whai ei le awa o le whiloa inga. O le teimi fo ina o lea ua iai lea. Le registration i le tātou foia. Le main foia le University of Samoa. O i nāla lea e whaatamoe mai e fo i ma le tātou le stala me le awhal fituanga, manai le fituanga i le awhal vala. Ia, a mae aloa le stala ma mae a le awhal whiloa inga. O na tātou a ngai mai lole le potu T201, le potu a theatre room le T201. O i nāla le a matai lore sau ni ngā lotu i le valu 5.5. O le ala e moli ele nganga whaafatai le sunga i whaafengai ngā le sunga i a Reverend Dr. Latu Latai. O ia leo le a whaatautaia, le sunga i a whaatautaia i a le sauni ngā lotu. Ia mo le te tala alua ia ina o le tātou fontanga. A mae ala le tala ina o le tātou fontanga i le sauni ngā lotu. Ia, ona sauni o le te tala ina o le saunuanga autu. O le tala ina o le tātou fontanga, o saunuanga autu lea sauno ai le fionga le Lipusili o le University of Samoa. Le fionga i ai ono, Professor ai ono, Dr. Alec Ikeroma. O lana fionga o le saunoa i le tala aloa ia, o le tātou fono whaavao malo. O le saunuanga le fionga i le Pulisili pula fionga i le Professor. Ia o le a saunoa lea e winga i le au manu lauti, o le a nganga na whaatino ai, o le wha moe au tu o nei fontanga, o le ara tau o nei fontanga, o le au fia umar saunoanga au tu o le whionga i le musiki. Ai mai, ia o le tuatu leo le amanoa i le launga na ami, ia po o le keynote speaker. O le keynote speaker po o le launga na ami, e momoli ai le nganga whaafitai le whionga i le associate professor, le fionga i a Toyo Sulusulu Damon Salesa. O le fionga i a le associate professor Toyo Sulusulu Damon Salesa. O ia lea o le a vea malaunga na ami ia po o le fola sanga au tu leo le aso mua. O le tatu fona sanga. O le saunoanga la fionga i le professor. E fai mai i Okilami. O le a whaonga ina ai le tatu sum. Saunoa mai i runga whaonga ina o a foi o au nanga fa te konolosi fa nei ona po e ma fai ona sau no mai New Zealand o le a sila mai mo le mamaru le tunu Samoa nei ia manisi lavo university o fai ona so tau au mai tu aina au nanga fa pea le ala ia a mai a lo le sau no anga le fionga i le professor ia ona fa pena lo ona fa nga solo ia tatu ponto le tatu presentation tatu fa so ia ua vai na lo lan tatu fa so i portfolio lo o le portfolio le lalo ti wano ma portfolio ti 201 fa nga solo le tatu por kalame ia ele temi e fa ele tatu morning tea fa ele break ia alu isi fa so fa ele lunch is formal lo ia uma le lunch to ia alu isi for sanga fa ele tatu afternoon tea o le vaenga muli la o le aso mua o le tatu fontanga. O le ile itu la e ono le afiafi, lima le afiafi. O lo o iaise atati fanga. O le ama fai ona faalia i le aso le na. O le atati fanga le na. O le ata faapitoa ua tāpena ina. Mo le Samoan resilience during the pandemic. Ua whaatautaia le awhenga tamai taifo mai. Dr. Ramona Putung-Singh. O ia lea, taudia fo ia Ramona, ia mai lea tunu o Trinidad. O ia la lea la whaatautaia i le video screening le whai mai le afol wha nga i le afol 5. Tasi le itula. O na mahea i leo le aso mua o tatou fontanga. Tatou se e mai le aso lona lua. Le aso wharai le lua sifun ma le iwa o topa i le lua olua tasi. Ia, e o su sa o mal tai aurus fono o sa o mama e lunga portfolio le main conference room o le T201 o le a mata fo ile o tatou fontanga le sauninga lotu o le a fa pena ona taita ia le sunga ia Reverend Malo Taula Fonfonga le sunga ia Reverend Malo Taula Fonfonga ia se faia onga o le lo mo su enga mta o tau Samoa o se o fa o se fa fa wina mai kursi fa fa malua ia atonu fo yo le lo tau sa idia nei sona nu
Ia a tonu o le lotu le al tatou me sina conference. Ia o le a maua ai roi I se nu o le sunga le whawhengainga. Ia o le sunga la ia malo tau la fonga o le a taita ia le sauni ngā lotu le aso le. Ona so ai lea ma le saunoanga au tū. O le saunoanga au tū la. Ia o le a sauno ai le whionga le professor. Le whionga ia professor Moangutia Ioana Jan Mau. O le tamaitai professor lea ua filifilia. Ina ia mawhai ona tilo le tātou whono. I le tangata o loo iai lona tō mai marona ngā waa. I le whaatino ina o au nanga whaate konolosi whaanei ona bou. Sisi le foi pe o le malo si anga o le whionga le tamaitai professor o le maenga le tau ICT. Peila o le whionga le professor lea la asau noa. Alo ia. Ia o le si fo itu, o le tam fai fo ile o le tau whaapale ni le gender equity. O le whionga ia le professor ia Sulu Damon Salesa, ma le whionga le professor ia Mangutia Ioana Chen Mau. Lea o le a whai la whaasoa. Ia ma o se whaasoa iai lo tanto nunga whaataitai whono le komite le mesina. O se whaasoa o le a lau sasaa. A wale malamalama o alo ma whanau i le teimine ni. I le taimine I le ua tele ina tātou whaatasi na vaenga tā ua o le pandemic nei. Ua lilifa ia tātou whanau le mea tā ua lea. O le digital age. Ia tātou whanau I o mai taimine. E pei whauninga mai ua mamafa ia la tau le whaonga ina o masini whaate konolosi whani o mpū. Au nanga ia. Mō le tapu e ina o le la tau tō mai. No la tū mai. Wa tau mātele ina le toe whaonga ina le mea o le face-to-face teaching and learning. Whenga le whaonga le lungo lau papa mo le. Wa tele ina whaonga ia meo online website toa wā ngai ia. Ma o le tūlanga na e li liwhala iai ma mafwa iai. Le tō mai ma le anga wā o le whionga le tumaitai professor. Le whionga ia professor Mangutia Ioana Chen Mau. Whaafetai ei fo I le whionga tumaitai professor, ma le whionga le professor Sulu Dr. Damon Salesa. Ona o le talia aloa ia o le whaatala ula atu al komiti. Ina ia avea ila ua e whaima whetū tai matangi po o le whetū pupula e whaia la whaasoa. Ia awale fontanga whaavau malo le mea sina le university I Neto Sanga. Ia, a mai a fwoi saunuanga tamaitai professor, ia ona vai fwoi la ia lea. Ta tala fwoi lea wanoa e o ai le au whaasoa I le potu D201, ma le whaasoa I lalo D101. O le taulu unga o le tātou fontanga, lea au te titilo atuai, pe a mai a lava ia le fontanga. Ona whai loa lea o le fia night. No ninga leo te titilo atu o le mea sina research conference dinner. Ai o le nofuanga la e whai ei ia le whamalustino lea po o le tamawhtanga le tato fontanga. E whai I tua le wharasamoa. Lono winga a mae aloa o na whai le au te lenga atua o le whono po o le Sumreal Conference atua. Ta puni alo ia le conference. O na ngā iro le wharasamoa. O I na le la whai e le tau mawhtanga muli. Ia o te loa o le tau mawhtanga lea o le a whai fo I ona whaasoa iai. Ia la ngona ma manatu I la tau sa o sui le whono. Ia ini whaalumanga fo I ua maua. I le nei whono tangata ua. Mantua, it is an international conference. Whai ona whaasoa mai ia tātou experts o I whafo. Whapena fo I tātou sa mo nei. Ia a mai alo le tātou conference tina. Ia ona tala loa leo le whidiari. Lele ngongo masiana ia. Tofu tangata mana ia onga, mana ia mea onga. Ua maua mai whono whaavau malo ale mea sina research conference I ne nei tausanga lua o lua tas. Saulele lava. Ua malo lava whawhetaitai au mo le whaasoa. Le nasa mo ua whaasoa tu foi I le tapen penanga lo alo tua I le susunga le whionga le taitai whono le vaenga le mea sina conference. E tatalai foi le avanoa e mawhai e ona tau susu mai tala mai a au tātou whaalongolongo foi. Po lea foi ni whaasoa o mawhai ona sa ili iai le toa tele oe o lea whape ona tūlai mai I lea aso. Mana ia foi lea whanotanga ia le whapula ina foi o manatu foi o toto pe o le Professor Joy Sulu ia le ngata leo o Professor Moangutia who have expertise I le vaenga tau ICT. Le taimini nei wao ngā te tau le whaonga ino o le
technical devices such as Zoom. Le ua mawhai e o na tātou whilongo nai pe whesota ai ei mai e o loo ia tunu mamau, given the time period o loo a whaina le lalolangi atua i le COVID po le pandemic. Whawhetai fo i le vaenga le komiti fo i whapele tai whono ia lau whionga tai au i le manatu fo i to bring up this topic because it's something very important for everyone. Not only that, ai tu mai le tula ia I mātou le whanau, especially the young ones. Bring up I lato to tono le environment where it's just digital itself. Ele lava se awala toi whaiani. It's very rare to find students here with a face-to-face conversation outside ili. Everything is done online. But nevertheless, yes, wa'aini ngalo ia te oto le nei conference, it's very important. Come join us. Mana ia fo le tātou whaalongolongo. Maua fo I se fe auta aua fe sosoani ai mo lau whanau, or even for yourself, please do stop by. Te le lava leanga waa ma le whaasoa o loo ia I o tātou ua whiriwhiria mo lea so ia tātou te we could learn from the many aspects ia poa lava nisi fo I o awala e mawhaiena tātou nofo silafia ma tātou I loai fo ia o tātou as we face the pandemic face these days. Whawhetai lava tai au, ia pe iai se si me te whia sau noa ia e le whamai. Ia, o le masalo ho o marisi ui ta por kalame, veni ne vanua ta ua e muli atu ili angang whawhetai I le mua la whawhetai I le whionga I le pulisiri, ne whionga I le ai ono Professor ai ono Dr. Alec ke Roman Pulisiri University. Ilana whionga ia mesi fo I le la whionga le apista Dr. Desmond Lihang o le pulenga ina ua tu umailo la whaatuatuanga I le komiti. La tau te whaatautai ai le tapena inga ni fontang whaavau malo. Ia e mori fo ilangang whaatai le whionga I ia Malaysia, Professor Malaysia, Malama Malaysia. O ia sa awhia maurua I teitai whono o fontanga le nei. Ia tu sai fo I olona sautaua I le amata mamanuina o le polo kalame ma le tapenanga atoa mo le nei wha moe taua. E momoli le anganga whaafitai te le lava I le sunga, le whionga I le sunga I whawhiangainga I Reverend Dr. Latu Latai, le sunga I Reverend Malo Taula Fulafonga I le tadia fo I le whaatala Ulari University. Sunga imtala mai au la tita ia tatu fontanga I sauninga loto. Ia mori fo I le whaafitai I tātou malo whaalolongia, tātou launga na ami, le whionga I le Professor Toi Susulu, Dr. Damon Salesa, ia whapena fo I le Professor Wanguti Ayana Chan Mau. Ia ma fo I le anganga whaafitai I le ausufono umalam, ua tu ina mai ala tau forsanga, la tau abstracts, ma mai ala tau suafa, o le a whapena una whaasoa, ni fontanga whaavau malo. Ia whapito manu ia tasi whaafitai fo I le komiti, I le lātou anganga loto tasi, ma fo I ona tā pena nei whamoe moe. Ia o le ua whaitau vaiaso, toi tasi vaiaso o le toi, ia ona tā pena no leo tātou whamoe moe. Ia ai mai se le whaafitai siri, o le lango mai ane malu lau tele o le atunu. I so se au nanga ese, ua mawhai ona whaalau I loa, ua mawhai fo I ona whawhai ngofie, le tā penanga o le nei whamoe moe tā ua. O le theme of Tattoo Conference, Enhancing Samoan Resilience During the Pandemic. Set. Whaftai lava tai au, ia o le tatalo lava le tātou polo kalame, ia whesosoni maili ali ia, whesosoni te fo ilo o tau komiti I le whaatau taina ia le nei fo I conference, ia tu mātu lava ia te o tau, ia le malo si le tino ia whapele anganga ia awa fo I le alu le o tātou tapen penanga wale whaamo moe le nei ia ai tau ia manu ia te lelo waso ma ia tātou wheloa I pia I se taimi o I luma. Ia, paule nao se whaasoa ia mo le winga fo I le tātou tapen penanga mo le mea sina conference. Again, if you are interested, please do stop by and do take this opportunity. It's a wonderful feeling to be part of this journey, and it is also a lesson learned for many as we face the problems going on with pandemic at the same time. But for now, we are about to go into a short break, and we'll be back for more notices. Whawhetai.
ula ula tapa ina whanga whaitele. E awhia ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai ma wha maunga ar whala potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasi ngasi e mafua mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō. Po le tina tō fo e ulo ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa. Mai o le fatu. Pele i tū o le tino. Suka. A fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu nei loa le ulo ulo tapa. Faise suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Ai paleni, toanga ekoleni, tauma fo ole nua nua. Fruits, pe vegetables, tas pe lua. Faanga yo yo mai lotino, lue mai, pasa fika. Mama papa sa kasisiba, mo soy pua malolo, ina ka go ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile se bebesi, fa mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Paula bala me ama ka feel. Yeah, bet I'm right now. Let's go, hey. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale i lotoa. E te tau lava ona 45. O lo iai lava se te pua uma ona saunia. E a ona mulimurita i ai le 45. Ia whaonga lava nisi o vaila au 45 ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a awhia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le 45. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o 5. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama 5. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Lima ma, faça o ingai leula. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long.
This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a au, ma oe. This is my love for you. Change for life. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi, e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu, ka nesa, wha mai o le ate ma fatu ngao, ma le mai suka, e tusa lea ma le fast ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi. I Samoa lava ia, o wha mai le pipisi, le mafua anga o le tele o mariu whafua sei. Maru se fulma 5% o tangata matutua i Samoa, ua maua le tino puta. Ma o le awha whaitaua o whai o tangata, ma le se fulma banua anga i le ono se fulma whata usanga na matutua, e whaingo o fio na afia i wha mai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le le tau mafa tatau, tango fio o le aba malosi, ma le le whanga yo ina o le tino, po le snap, o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai ona whaiti tia le afianga i wha mai le pepesi, pe a tātou filifili tatau. Tu'u le tapaa, tau mawhaki mea ai pāleni, whaiti tia le tau mawha aba malosi, whanga yo i le tino i tebi uma, mawha tā ua siaki masani i whare mai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life. Te whataro whatu tātou pokalame ma le fua mai le nei fo i tūla. Ia, o le vai muri le nei o le tātou pokalame nei tai. Mata ngō fie le lua whaasoa ma le a fionga ia tai au. Dr. Matiua, Masha. Sa le la vale sa noanga ia se fo ile matango fio le whaalongo atu i le a tāpena penanga loanga ia tua i le komitia tai au whapei i nisi fo i le a whapea o nā whiso soani e lango soa le a whamoe moe. It's a mānau for the lato theme, enhancing of the resilience in the face of the pandemic. It's very true because ele whaingo fia fo ile ni vai tau. Te leo pangati o le nei lalo langi ia o whawhinga tau na whatautai ngā luenga, especially going to overseas to visit the loved ones. So, you know, ever since pandemic happened, a lot of changes have happened too. O apei o le rato whanotanga lea. E whai e tātou suenga o me tau research. Sale lava. E sau pepa research na whaatino mua o ia wau ia. O le te mi nei e lo e sau pepa research o whai. Ai pe o le pepe o le whanotanga lea. Le e whataltano ina ai e ro whaaptona lato o e whai lato suenga ia whare mawhau me tau action research ma ko education research. I mea ro whaaptona tupu lalangi a Masha. Sale lava. Yes. I had a research paper done before twice, several times. Yeah, ele whaingo fiele conducting a research paper. It needs a lot of information, a lot of backup support. Ma ia factual ele ia me whapeone ale te su e ai. Awa e alwa you will be tested on that paper how far or what are the limitations of how this research was conducted. But in the forum o le tatou fono lea this international forum o le awhapeona alo toa le NUS ia o se awanoa tāua fo ile nei ma whai una tatou o mai, tatou sila ma tatou whaalongolongo fo i le whaasoa o e fo i ua i aileanga wā le research skills o even the professors, the doctors who have conducted their research upon certain topics and issues e o tutupu mai i le paitau lava le nei o le pandemic. Matango fia lava. Yes. Ia tau tai ae le li i lea whamoe moe lo manei, se whamoe moe tāua, se whamoe moe maulunga le tātou universite, i le vai aso le asani Masha. Alum whanau tātou primary school, ro whapeo lato lato whai lato suenga i le ne vai aso, whasosoa te isi vai aso da sau a. Ia sau le lava, ia whanau a onga, ia tama whai atili, au sa ili pia, on sa to titi lava uma ia le nei fo i vai aso ia ona toe
toi awasina malo longa I titi e toi whawau fo la ia ai le ngata le na ia o le nei fo vai aso le vai aso muli muli awa onga mo po le revision week 14 for the students here at the NUS at the NUS ia ona alo atu ai fo la ia I suenga whai o le nei fo I semester ia ma talo sia ia sao mai ia ma whauina ia e o le a whapena whauina le whaunga ia te sema. Manuia lava le alo atu whanau, primary school, le aonga whapena, ona lato whai lato suenga. Manuia lava le tau alo atu suenga lo whapea, le tau whenga iai, marantua o le week 14, vai aso le asau o le study week. O le aso mua o suenga o le Monday, le 1st of November. O le aso mua leo November. Whatautaina le tato suenga. E nā ua out le kako timetable. Le ngā ua out le kako timetable. Le ngata luma le tato foia I tato university. Ia me se foi lungo tato pengata whailangi. O whapea ona whalau loa atua le tato timetable suenga. So te milava nei o lo walu te vaai po aso suenga po le tae au po le afiafi a wai fo isi alom whanau. Lo whapea ona clash lato suenga. Inga le whamtalanga ua whai uma ina mta upe lua. I le te metasi. A whapea lo estu langa whapea. Wawe longo. Whawhiso tai o ia. E sunga I whai aonga a le ngata fo I le o I tato administration. Sale le lava. Ia. All the best with all your preparations. Taimi ne wata tau na a matau na toi sa ili notes. Ia. Study hard. All the best and good luck with all that you have in at the same time. Please note, peo na sau noa ia le sunga ia Darren. Peo na ia clashes I te tono tau suenga. Please immediately search for help or seek the assistance of the Tato Student Administration, the Fiunga ia malo sue, and the team so that they could sort you out. Do not leave this on the last day. For instance, Friday, ai sue la songafua. Ele, you will not have. We do not guarantee they will be able to sort you out on that last call. Nevertheless, oni nai whamanatu I titina. Do not forget about our evaluation form. Please, we highly encourage you to kindly take just about 2 minutes of your time to just fill this out. It's not for anything else but we want your feedback. We want what you suggest or what even do you think that we need to do in order to improve our services. Again, it's 50-50 and it's a way of helping you out be successful in the future. Also, on the other hand, short notice itato pilia onga. If you are about to graduate, ile graduation le ole in December, or even whoever the Tibet Mother Foundation, right? Okay. So on the 22nd of October le whapea o na diwai ia pilia onga mo uto o le a whapea na whau ia te sema. Please do not leave it on the last minute. Ia ele le lava le sau o lau result ia lana whai o whaatea eselia vaenga mai lo from your education purposes and everything that you are going through with. At the same time, o lo tatala lava leva no le NUS Finance, it fio mai te tonu e wha mai a fo ia mea tau tupe ia makili atu ailia whaalawe lawe on the way. But nevertheless, mana mea se feso soani longo mai I mātou pe tātou whiutanga I pe lungo le au penga ta whailang. Alam whanau lo whapea na mai mua mai tautua nā vai aso muli ne o onga a whapea na ele uma nisi o mea onga assignments vai aso ne lo whapea ntu ina atu tato vai aso muli mantua study week vai aso ra asau ia on tato woro la iele tato tau ar whalma whauwhanga lo whapea o na tato whafsanga iai mantua e lata lo na uma se whamoe o re atili na whingta a tele na yai po la ile mo le yai la ile mo le yai le manongi se le manongi se mai inu ona ya o le se mea o ngai fai ai o le potuanga la val tato pokala me to angai fai tato mea o nga along fa nau tato ma tua foi lo fa pea ona fai tiute ngaruenga tu i o mu papanga I tato along fa nau ma ro lava le to iti lava tau nu fa moe ma e a tau o fa ma fo fango ne tau sanga malo lava le no sai malo lava fa par masha ia
Sau no ngā mulimuli rei whaumaina le tapo kalame. Ia whawhatai malawa noa, ia ele ai, ele toi fia, le toi si ia sesi matala langa, ia le nā utungi nā tui luma o tau, pa ia moto mamalu, ia nisi fo o whasesi langa o mea tāua o e aone sila fia e tina mata māma tutua ia o ai lava o loo whapeo na mau maile ni whasala launga ia o nisi fo e whonotanga te tele a le university o le aalo atu ai ia ele ngata ilea ia o mea iti lava o ni whe au mo aso uma tātou te no fosila fia ia ma malu puipui ai mai le aso ma le aso ia o le alofa anga e fia momoli atu lava i ie lava o loo whapeo na who are able to stay tuned within our program. Ia alofa leli I whamanuia ia te o tau, ia o alofa nao alofa ne, ia po la fo I se upu a sasi ai, ia le au auna ne, ma le mālaulau ne, whapele matau vaenga, ia alofa lafo inu le aina, ia amai e pele li le malosi le tino whapele mawhawha, ia tautua ai mo na ngaluenga I le aso ma le aso. Nevertheless, thank you very much and have a great day. Ia sa mo ai o nisi nā motu ngā awhare neita e au le pokalame malifua mai, nisi whai o whaasoa, whaapea o na tātou iei le tātou pokalame, mo le tau whawhitai le tātou to o sa whaapea o na tātou whaatasi ai, le sunga ia Dr. Matiu, tai au. Ia mo le tau whai alofa anga le tātou pokalame le tātou lau mua nei, mo le tau anga le tātou puresiri, a fionga le profesa, a mese sui langolango le fionga pesta, ia mese le wasenga o whai a onga, li mtamai tai whaia onga, ai mese fo I tātou mtanga luenga tai tasi, lo whaapeo na ngalue tātou lau mua nei. Ai a manuia lava tiu te mwhai wa tutoe nei aso, ia lofa rea li tau tai iae, le tātou wholangwa nei aso, ia hiu malmanuia tātou toi whelua e stemi, ia o le whapoponga nā tātou pokalame malei fua mai mole nei aso, ia soi fua, ma ia manuia. It's really got me puzzled in my mind. You look like a good-looking bloke. You look like an intelligent type of guy. Obviously, you got the money because you rent the most expensive car in Samoa. But what is someone like you driving around by yourself, man? I thought you might have a Kilrain or something like that.